strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli leri lau malo se lea. Lau se lau pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, I never lost my grace. I told my family no. Ooh, I told my only all. Only God to you. Mercy me out. And tomorrow we for Iesu. Amen. Ia via le tua. Ia o le pese ma le mau matangofia le nā. A le tātou pas. Tō fine fo ia fine. O e lese. I le nea fiafi. Ia ea mataina i le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia e whatalo whātu le pa ia ma le malu si o tātou atu no. O a inga me masani o le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia o ro por kalama le nei o le Jesus is the Answer podcast. Ia e pei o na masani ai a stofi taitasi. Ia aile a mata inga la le tātou whatalofa ma le tātou por kalama le nea fiafi. Ia e mua o na avele vi inga ma le whaftai i le tua. O na rona lofa ma rona ngalelei. I le nei vai aso wa whapena wa tātou maua pele ola ma le malosi. Whaftai i le tua i lana puipoinga i a te oe, le ngātai lea o lana puipoinga i a te au. Ia i le nei vai aso mai lava i le aso ngafua se pa ia le nei aso tofi. Ia i tari tonu anga le au noa le alofa lea ma le puipoinga le atua i a te oe ma le ngātai fo i lea o le ola. Ia se manu e tātou te le fei loa i le nei e fiafi. Pe tātou te le loa pe tua mani a fo i le nei vai aso. Po le nei fo i aso. Ia ai whaftai i le tua. Ona o lona ngale lei ma lona lofa o lo tātou maua pele ola ma le malosi le aso ma le aso. E ui a ina whea inisi o a inga le maliu ma le o tilwala au pa ia le atua. Ia ai taritonu ia o lo o ia i le nganga o le atua. Whaftai le atua e a mia nisi ia e tu uru to tele o i tātou. O lea ia e vea ilan nei taimi e ave ia ile vi inga ma le whaftai i le atua. Ia ona o mea sili ua ia whaia. Mai lava le aso ngafua. Se i pa ia le nei afi. Le nei lava i tū la. O lo o tātou maua i le ola. Ia ma le manosi. Ia o le vi inga ma le whaftai maurunga nai whafo i le atua. Ia e vea nei taimi ia e whaatalo whatua e por kalama o le Jesus is the Answer. Podcast i le nei afi. Ia i sunga i whawhengainga, ia peo i o le tala lei le nei fiafi. Ia e whaatalofa atu le porkalama le sofa manu malo Iesu ke viso. I le nei fiafi la o tau sunga i whawhengainga mpatua. Ia whaftai la o tau nofo talo, le ngantai lea whaftai foi. La o tau sauni e ninga, ia wafo le upo le tua tu la i lea sa ma lea sa. Whaftai la o tau whinau le ngā ruenga le tua. Whaftai fo i la o tau whamaoni le ngā ruenga le tua. Ia ma whinau le ngā ruenga le tua mo ono sa i le ngā ruenga le tua. Amen. E ui ina tele tala tangata i oro o whai mai nei vai taimi ua tele na ua le eise whaaloalo. Tele na le eise whaaloalo ua le iloa ava. Ia o tau sunga i whawhengainga. A taritonu, ia,
o lo o tau on sa i pe i ngā whainga o le ngā ruenga le tua. Tari tonu ia o lo o malu o tau i a o lofa le tua ina ia pui pui mai o tau ia i nei fo i to ina tūlanga ia o mai le nei vai taimi. A mea fo i mo mea porkiki ma mea wha pēr ua le loa i le vā. Ia ai whaptai ai le tua lo o tau maua pēle o ngsa. Te talo i le tua. Whaalango lango i le nganga pa i o le tua. O le ia e whatalo whatua i le polkalama o le Jesus is the answer ia o tau sunga i whawhenga inga. Ia e maise whatua. Ia ona se atu la i o whatalo wha i ao sino se o tātou atunu. O lo o i Samoa, America nei, New Zealand, Australia, po whea lava o tūri manu o nei laulangi. O lo pa au ai o tātou ao sino, se o tātou atunu. Whaatalo whaatu le pokalama le nei whiawhi ia te o tau. Whamanuia le tua ia te o tau o tātou ta māma tina matua. Whaptaifo i la o tau nofu tā puai. A o lo o alo whaiva o tama whanau i lea aso ma lea aso i whi au mga luenga. Tari tonu o lo o tau tu ua pe i mātou i lunga o lea tua i talo sanga. I lea aso ma lea aso i teme mātou te uru whale ma te uru whafo atuai ma whale ma maota le ngata i leo te uru whale mai. Ia tari tonu o lo o tau te talo pea ma tapua i pea o tama whanau. O lea whatalo whaatu pokalama i lea fiafi ia ma whamanui atu le tua ia te o tau. Pule alofa le tua ia maua pe o tau le ola ma le manosi. Ai le ngata i lea o lona whaamalo ronga ia o tau tino. Ina ia whapenao na maua pe le tino manosi. Amen. Ia ele ngata lea ia o te whatalofa atu i wō mapaanga o si o tātou atunu e pele i lungo nei polkalama. Tari tonu ele te e o tau o mai o no lo ele o lo tau whia ai mai po nistulang a tari tonu o lo tau whia whaalongo rongo mga lala ele upo le tua i lungo o tātou polkalama. O lea ia e whatalofa atu i polkalama i o tātou a inga. Ia e maise wō, ia mai masani o lungo o tātou polkalama. Whaptai ia te o tau la o tau lango e le ngata i lea. O le wha o ngā inga, ma le wha awanua ina o lau taimi e te sau e te wha longo le upo le tua. So tari tonu e te re o sau o se tangata, e te re sau o na wau, o te sau o no lau ngā lala, o lau fia maua, le manuia e ala i le upo le atua ina ia whawhanga i pēr lau tangata, ma whawhanga i pēr lau wola wha lea nganga. E le ngata i lea, e whai ma wha manuianga i ati o tau, ia e le ngata i lea o seisi fo e ua mana o awe le ola i le atua, ia o le tātou polkalama le te sau i te whaalongolongo le upo le atua, e whaamalosia i lau loto, ma whaamalama to le upo le atua ia te oe, ina ia e maua le upo, ina ia maua le whaoratanga, ma ia e talia Iesu e awea maua li i mau whaora, o lea ia whaatalo whaatu, ia te o tau malawa, whaataifo ia te o tau ila o tau nofo te talo, ia te au ia mali tātou polkalama, le ngata i lea, le to'olua ia lisa, ia e maise le sunga ia tala lei, ia i la o tau talo sanga, e tari tonu, ana le au noa lo tau te talo, ma mana tua mai i mātou la o tau talo, ia, se manue ai longa e whaawau per, e alu per tātou polkalama, ia au na o le mana o tau talo sanga, le e alu ai per le tātou polkalama, ina ia whaasoa per le upo le tua i lunga, le tātou lunga te penga whailangi, ina ia whai mo so soani o tātou o langa, o tātou a inga, ia e maise o nisi o lo o mo o miel fi whaalongolongo le upo le tua. O le whatalo whatua i polkalama i le nea fiafi, ia i le su wafa malumalo Iesu ke viso. Ia, o se whatai pupu na i le nea fiafi, tātou polkalama, a wane i ngalo wha mole mole, share tātou polkalama, i lungo le tātou Facebook, hele ngata i lea, ia, le tātou YouTube channel, wha mole mole, a iesau taimi ia alulunga le tātou YouTube channel, ngai latu i lalo le information o le link e ke alu i lunga le tātou YouTube channel. Peke kango fo i search i lunga le YouTube
le Jesus is the Answer podcast po le the Faraimo family o nga pop up aku leilung yang ayan le click ma ayan ke subscribe subscribe ma like le kako YouTube channel fa mole mole ya ai fa malo le nga lu le nei va yaso ya teri tonu ya o le nei aso ya to tele o ila tu ya o mana wa mai ngal wenga ya le le fo ina o manga wa mai sa to mo fai lava tu tu le melta tu ngal wenga ta tu por kalama pa tai le tu ya le o mo le no le o sa wa ilunga e fai ka tu por kalama ile ne fiafi ya ai pa tai le tu ya ile ni aso i fi au manga wenga teri tonu tele o ta tu o mai mai o manga wa mai ngal wenga ai le ngate le to tele fo inisi o to o fa ko o inga wenga le ni taimi ya la wanga ia la usifpo ya tari tonu ya o ia fa pe na ya ile nganga o le tua ia te o tau pui o tau inga wenga le ni fiafi ia fa pe na ya ile anga le o le tua ia ma fa tasi atu ia te o tau inga wenga po fia lava le me tinga lu lungo a wala tono o fale fa inga wenga po fia lava ia le mana o le anganga pa ia o le atua na te pui ia te o tau. Ia le ngata fo ia o i mātou o leo o tau nuu mai a inga e asa ungi e malo ro fo ile nei a fiafi. Ia malo aranga ru nei aso e le ia se me le i umane manuia ia te tonu ia e whaktai fo ile atua o nae maua pe o ere manosi te alu e te whainga luenga i le aso ma le aso le ngata i lea whapea lea fiafi ma lea fiafi o lisi lea me tele na whaangalo ia i ka kua kusala ka ke o a whainga luenga ia o ngalo i kele isi ke mika ku ke ngalo inga abe whafkai i lea kua o ngā fo i wangalunga abe whafkai i lea kua o ngole malosi e kele o ka kua i le ke minga e o whai hao e le ke minga luenga o kakalo i lea kua abe o whafkai no, seriously. O uma ia ka ko e kaimi e ka ko ke ngalo inga nga abil fa i le ko e Paulo me ia awange i alu i pele ngalo nga ia mo asa o kaimi abil fa i le ko e mangava fo i ko abil fa i le ko amen awai o le ko o ka ko le ka ko le ka ke o ke ngalwenga o mai ka ko moi ka ko malolo fo ko au sifo aole ko e 24 aho ngalwenga le tu o le lofana o le tu ia i tatu o no no pui puingo o e ma le lofana o le tu e le malolo le tu e ngalue every day 24 hour e le pui puingo o e ma o le e awa ia i tatu na fa ua i o tātou o langa whaalea nganga mō tātou o langa. O na tātou awe whaftai i lea tua i te miuma. Au ngai, ana lea au noa lea tua tātou te re mai lopo le hale me tupu mai nei aso po le me te tantanga i mai a te au le nea fiafi. Ia e whaftai i lea tua. O ro o maua pe tātou le malosi. O le vi ngai whafo i lea tua. Ma le whaftai i le tua. Ia, meile nei vai aso. Ia, meile nei vai aso i te tonu a inga, i whi au i tonu a inga. Le ngate hui leo tau mafutanga. Ia, mai fo ile nei vai aso i whi au mga luenga. Ia, tari tonu leanga, ora u vai aso matanga o fie. Whaftai i le tua. La ngona le pai mai o le nganga o le tua ia te au ia so uma. Fie mafuta i le atua, alu e whainga luenga, e mafuta i le atua i te miuma. Pai taulo na tusi, su e tato upu. Lana fionga, a waska ko upu mo nge yaso. E whawhikai a i le akua, onga o ka kou por karama. O ke whawhikai fo i le akua, onga o kou ke karikong. E tele o tato, o roo e tau te talo mai mo a wata tau por karama. A wao le nei o le nei fo i wala au inga
o le sau e whaasoa I lungo te penga whailangi mta la I whina ngalo le atua. Ma whailoa le leo Iesu ke viso. E le o se mea whaingofie. E le kaimi o ele vai vai o le tino. E te mea o mai le vai vai a tea. A oro tau te talo. Ia so uma e talo si ai a uma le tātou polkalama. Leo te maua I le malosi. O te su e pe lo na fionga pa ia. Ma whai le tātou polkalama. Amen. E whaftai ai le tua. Ona. O le te leo le o ngā polkalama ia tea molo ahinga. E le ngata ia tea o lo tō lua e maise le usa o auna. Ia po te mā o auna fo ia tara lei. E te le se wha manuianga ma se au male au ngā polkalama ia tea. Ia, I'm speaking for myself. Leo te tau no atua uia mo wai. I lo uola au auna I le tua ma le wha o ngā ingo a ulungo tātou polkalama. O te whaftai I le tua le nei polkalama. Ua o maua I le avanoa. Ma ua o maua I le ngau ngau. E whai taulo nā fionga pa ia. A wase upu mo I tātou le stofi. Amen. So mai ai le aso na fua. Aso lua. Aso lulu. A stofi loa. La unga le upu. O nei mea O lau su enga. O au peo no whai atu. O au ele o se tangata I poto pe tele se ata mai le tuspa ia. Amen. A o lau whaalango lango I le anganga pa ia o le atua. Lea o te mawhai ai. O na au mai se upo tātou te tuwha atuai. Ma whaai loa atuai, ma tau atuai le moli mau ma le lei o Iesu ke viso. Ma lo nā lofa mo oe ma. Amen. O le poto tangata, e alu poto tangata uma. Amen. A o le poto ma le sosoane le nganga pa ia te oe. E whau au pēa, e whau au pēa, e whau au pēa. O lau mori mau, o lau tala I le ne fiafi. Te le se suinga le tua ia. I lo o langa. Ma lo ilo. I le tuspa ia. Amen. Sue, whai tau. Whaalango lango I le nganga pa ia na te. So swani ia te uma o ia te. Wai le ia se so swani po se o e sili atu na ilo le nganga pa ia o le tua. Amen. O le nganga pa ia o le tua o le so swani sili le mo oe ma. Amen. I aua fo ine I eise tātou excuse o ngale wha peo le tātou le tātou te le ata mai le tuspa ia. No. Ai le nganga pa ia o le tua. A fo ile ia ai le ia fio Iesu I le langi fai mai fai Iesu longa uso o e awinga mai le tua le nganga pa ia. E sau I longa ingo. E fe soangi ia te oe ma. Amen. E tusala. Awane e tau mawhai e wha ngāro poto. E tau mawhai e whai tau e tuspa ia ma o no whaarango lango I le ngang pa ia o le tua. Peo no whai atu. Paua meo tuspa ia o te iloanga o kala masangi whanga le masangi whaarongo ia o tala vau o lai titi leo langa. Tupu wai. Wainga kāre papa o mose. Wainga whengi mea whapenga. Wainga au mai e whafo isala elu mai kupiko mose. Ale a ango a ko le tuspa ia matala o tuspa ia. Ma mea umana whai e Iesu ma va venga mea umana. Ile ia o tele isi na umala malama. Ai ina ua whaangai le tua u ilungo le tātou pokalama ma whai le tātou pokalama. Te le se au onga. Te le ia le au ngā pokalama. Te le fo ise malama lama. Wa te le fo I mea wailoa. Ona so swani mai o le nganga pa I o le tua. O le o te whawhetai e le tua. I le nei pokalama. Ia ona ua o mau o iloa I le tuspa ia. Ma ua lata I fo ila umaftanga ma le tua. Amen.
Wala talata e lau mafutanga ma le tua. I le aso ma le aso le teimi o te whaitaua i lo na fionga pa ia. O lea ia. O le vi ingai whaafo i le tua. E le eise me whainga tā i le tua. Amen. A anga whainga tā. O ngā ngai ke mawhawhau i whainga ka. Amen. A anga e le iloa. O ngā ngai ke mawhawhau e ke le iloa. Ai a e whaalango lango i le nganga pa ia. Ma e whaakua ma e karikongu i le nganga pa ia. Ke wa ai o suinga e le nganga pa ia o e. Ke wa ai o le whaangahanga inga o e le nganga pa ia e ala i le upu. Amen. O le tatu whaamalosi ia. Aua ka ke au kai whai kaule fionga pa ia le kua. Amen. Ia pei oa wa me o le winga no kala. O au ele skanga kai fie whai kaukus pa ia. O lo o langa nga o la mai a u e kongo whaarokanga o makua ke visiango. Amen. Nga wala mai kongo le whaarokanga. E mako i le fie whai kaukus pa ia. Kala male mo. Ai whafkahi le kua. O langa wala au ingo a umasu ingo lo o langa. Leo ua o malama mai. Ma ngai e lo mafkanga ma le kua. Amen. O le ye a vele vi inga i le kua. Whafkai ai la o kongo whakalu. Whafkai fo i lo kalo mai kako por kalama. O le awange i whaamuta. Awange i whaangata ina lo te talo mo au. Ele ngata i leo to olua. Ia lisa. Ia maleuso ia tala lei. Amen. Ia e tele au te mito te waaima. Ia o ngā o ulungo tātou pokalama. Ia mo te mine, ia e whai asinga pisi o leo banko o lua ia. Tele au te mila o tō waaima ia te au. Ia ono nisi fo o tūranga e tele ngā pisi e lau ko o lua ia. Pisi e le tina o le ainga. Ia ele ngā te lea pa peo le uso ia tala lei. Ono o mea whale ainga. Yeah, I listen me yeah. More portion for me. Listen me yeah, ele fine. Ola kele ya ufa manguya. Ele ufa ya tula o vole mo swa munde ola fa manguya le tu le banko loi. Ya alfa ya tu ole afoi. Ole vano ole fa anga I pele li ilo tangat. O te sau e fa astol tato upa malosi I le stofi. Ia le sa ma le stona ia. Ia e o name uma ia ole vi inga fa fo I le tu. Fa tai fo I le tu o le malosi o lo tu ina mai ia te. E fo inga le e mo wai le malosi e sau e faile tātou pokalama ma whaasoa lona upu I lunga tātou pokalama. Ia ole, ia. Malo ale ngā lua ni mai aso. Ia. Afu, e isi ngā mele o te whia tala noa ia. Airi amaka tātou pokalama. I le mele tupu mai se o tātou atunu I Samoa. Usually o kere karangoa I kere ngi me polkiki lunga no pokalama. But ia ule ia te tau o te sau ai o te tala noa tala noa I le mele. Ona o le a fia I le tino Iesu. Ona o le a fia I tangata na wala awina I le tua. E whai lona ngā luenga. So le mea lalo te fia whaasoa. E matoa ima o mia e Samoa. Le soani o le tua ma le nganga pa ia o le tua I Samoa. Amen. Tatou a inga woma masangi lunga tatou pokalama. Tatou tatalo mo Samoa. Tatou tatalo mo Samoa ina ia latou loa alofa ma whaaloalo I au auna le atua. Amen. E afu. Ua a vele ma losio le portiki ma mea ua
ua leai se whaaloalo. O lo ua ai le kaimingi, ma kua i ke le suinga. Ere ngaka i sa mo pa pe ngi Amerika. No. Ngi fo ia kungu, kari kongu fo ia isi ia kungu, pe ingi usila auskali. E kukupo i me fa pea. Ua leai se whaaloalo. Ua leai loa le vāo tangata ma au nā le atua. Ke loa le mea moia. Pe whaiwhi au assembly, pe whaiwhi au fo gospel, pe whaiwhi au ka iki, pe whaiwhi au pope, pe whaiwhi au māmonga. Po le asisi e ka le si au le whaiwhi au. Wha mule mule, kako aku. Ia kako whai keke. Amen. Ia kako whai keke au nga umangi. O le whora le upo le akua. O le wha ngā e le akua e whai masuli o ngā ia i le lalo langi nei. Ai a tātou nofo la ma talafo tala ma whaile ma whau i whawhengai. Ngā ua e koe kangu a koe ku ule mālai e ilunga ia ki oe mano a inga. Tana mole mole. Amen. Aua nei a vea le polkiki ma mea ua e le iloa ai whaaloalo le whaiwhi au. Peonga o whai aku. Po le arko i ngā loku e a le whaiwhi au. Ie e whaaloalo pe le whaiwhi au. Aua fo inge i ka kaunga o le whaiwhi au loko e kalesi e ki whaaloalo ai. Po le whaiwhi au fo i ko i ngā karikongunga ngai karikongu e ki e whaaloalo ai. No. O sose whaiwhi au. E ka kaua i ake o e ka ngaka Samoa. Ngā kākou whiola mai ngā o inga i kākou. Le upo le akua. Ma whakongu i ngā kākou i a maua le ava ma le whaaloalo i whawhia ngainga a le akua. Ie e lo whaaloalo. Amen. Ie e lo whaaloalo. Awangi i whailonga ka inga lo whaaloalo si whaiwhi au. Awangi i whailonga inga whapea o ngā whaiwhi au o Sampi, o ngā whaiwhi au ka iki, o ngā whaiwhi au pope, o ngā whaiwhi au māmonga, o ngā whaiwhi au asofiku. Amen. Awangi i whaakua au ia lo whaaloalo. O le whaiwhi au wa o le whaiwhi au. O le suli a le tua i le lalo langi le tatu te iai. E te tau ona e whaaloalo. No matter what. Pe se, pe sao, o ngosai, whaaloalo. Amen. Whaaloalo. Ai alofa i ake oe malo ainga. I awange i ongi mālai e ilunga i ake oe malo ainga. I e loa keu le wā. O oe, mana whaiwhi au. O lea, se tatu atunu upele i le loto male anganga i Samoa. Wha mole mole. I e tatou maua le ava ma le whaaloalo. I sunga i whawhia ngainga. Amen. Pekere agree. Peke agree. It doesn't matter. Respect the man of God. Amen. E reo se tatou ngā luenga o le whaiwhai o kala i le whaiwhiau. E reo sa o ngā luenga e kia le whaamasinga o le whaiwhiau. O le ngā luenga ngā le atua e whai. A oe ma. Whaalo alo. Ma tuu le whaiwhiau i tarusanga i luma o le atua. A e leo se tatou ngā luenga o le tatou oe o kingia. Ma whai kala i le whaiwhiau. Ma whaamasinga o le whaiwhiau. And so what? So what pe a whai ua whai se kala le whaiwhiau i le whau whai. So what? Olanga ia nā mana onga, olanga ia nā langona. Amen.
But doesn't mean ke sa wai ma e su e ma ka lafo kala i le kakau o ngā e lafo. I se whai au. Tu mai lua. O lau whai atu lau tala wha wai le, wha lau i tele atu lau tala i tu mai lua. Tu pa whai e nei e lua o lo saungi a war le pārota. Awangi a ver por kiki mea o le a tātou le i loa i wha alo i sunga i whawhiangainga. Amen. A whai o oelea, sa e la fua tala ma e le mawhau i sunga i whawhiangainga. Po o ai as whai whiau. I tū uma nge e lua. Fas ma le HRPP. A whai na o tau le mawhau penta lafo in tala i sunga i whawhiangainga. If I were you, get on your knee and ask God for forgiveness. Amen. So tuli o tuli ma e te talo i le tu e wha mangalo oe. Amen. O sunga i whaiwhi au uma. O suli lea le atua i le laulang. Wo iai fo i le whau unga le atua i whaiwhi au uma nei. O lea Samoa. O sa ufa ala talata atu na. Like I said, I don't hardly speak about, email por kiki. I kei fo ua kele mai i karamangi. A ora unga luenga. Ora ufiso soani atu. Tātou po kalama, Jesus is the answer. I tātou tangata. A nuu Samoa. Wha mole mole. Ie loa tātou wā male whaiwhi au. Ie tātou i loa wha alo alo. Ie tātou i loa ono sai ma a manga ia whaiwhi au. O le suli wa aia le atua le larolangi nei. Sino o wha ala talata atu nai le nei fiafi. I le po i tūlanga. Ia ma lea mata upo. Sa la ngona i ala ufa anō noa. La ngona i ala ufa anō noa. Ona o rau te iloa. A ona pa ule to sa o le tua i lungo le tangata. Te lofa atu awa i ati utu. Tato i loa wha alo alo. Amen. I tato i loa alofa i sunga i whawhiangainga. Amen. Ia. Ole nā. Wha mule mule sa moa. Tu au mai sa moa mea pēna iai. Wha alo alo. Whai mei fo i o se tato atu nuu o le nuu. Le atu nuu e wha alo alo. Ai ale mele iei. Le wa maka anga i loa mai wa sui sa moa. Le wa maka mai anga wa ai aku wa sui sa moa o le koe ese wha alo alo ma se alofa. O leo. Ia. Se fautuanga nā mo i tātou tangata nuu. Tātou i loa wha alo alo i whaiwhi au. Ia i loa rau wā ma le whaiwhi au. Ia. Le tele na wasam talanga ia taritonu. Ia o le a tatou wōro le tatou upu. Wha malosi ne fi molua le mangua le wa on fire mai wa I feel the spirit. Ia whaftaia i le tua ia i le neiva yaso. Ia wane ingalo ai le matal tatou wha malosi wha mole mole. Se atu tatou por kalama. Se atu tatou por kalama I lungo rau te penga whailangi po lungo rau platform. Ina ia whapena ona al watu le upo le atua ma whaalau I tele atu le upo le atua taritonu o lo o iei nisi o lo o mawhatia le loto ono tūlanga whaale a inga po le whaale wo ai o taritonu o lo o iei le upo le atua e ao ngā mo I la tau le ngata fo I lea taritonu o lo o iei fo I sisi o tau mawhai wa tau furi tua mai le alii po wa tau la ese ma le whaaolatanga ia a le wei le tato le o tato upo e whai ma wha manosi ia I le nā fo I tangata ia I le nefia fi o lea wha mone mole share tato por kalama share atu tato por kalama ina ia wha penao na to tele nisi e la tu te wha alongo le upo le tua ia ele ngata hoi le ia sisi hoi taimi o le nefia fi pe a uma tato por kalama in whai na la tu e mata mai e nefia fi ia whai o e lea po to a mawale taimi e te sau e te mata I lungo le tato por kalama a wa uma tato por kalama po wa
te iwa maolo swipe kaua kurika ko live. Ia whamanuia le atua. Nofo mai loa ma whaalongolongo le upo le atua atunu e au ngā ia te oe. Atunu o loo ia ise upo o loo fina ngalo se meo loo fina ngalo le atua. E tau mawhai e tau atu ia te oe. E tere e tue tango e swipe le tu lau kwe phone. Ia, pe tanu fo e tue wa ese lau YouTube. Ia e tanu tonu ia. Whamanuia le atua i lau whaalongolongo i ne fiafi. Talo atu le nganga pa ia o le atua. Ina ia whapenao na aluatu le mana o lona upu. Ina ia e talia ngofie. I lo loto mo lo fina ngalo. Ia ma ia le lei lau whaalongo le upu le tua. O lea, ia. O le a tatou oro le upu. Tatou upu wha malosi le ne fiafi. O le tatou upu wha malosi ne fiafi. O le a tasi asfai upu. O le a maua mai le tusia Ioane. Lona mta upu e le sulima. Ia. Ma lona fai upu. O lona fai upu e wha. Amen. Tele o le tatou whaasoa, le tatou upa malosi nefia. Le a saua le tusi le neia Ioane. Na tatou tala no ai. Ia, le tusi na Ioane, ma ta upo sunma lima, ai fai upo e wha. Amen. John 15 verse 4. That's the book and the verse that we're going to read, that we're going to use for our encouragement words today for us. Ia ai talo i le tua ia ina ia whapena ona sao le upo le tua ia i lo loto mo fina ngalo i ne fiafi. Ia o le tusia Ioane sulima whai upo e wha o le au whai tawina i whapea. Whapei o le la e le mawhai o na fua pe a na o ia. Pe a whai e le mau i le vini e whaapea foi o tau. Pe a whai tau te le tu mau i a tia. La tu fai tawina fa sa mo fa upo fa pei o le la e le mawhai o na fua pe a na oia. Pe a whai e le mau i le vini e fa pe fo i oto pe a whai tau te le tu mau i a tia. John 15 verse 4, Jesus say, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." Amen. O le utu o le tātou whaamalosi ne fiafi mo oe mau. E whai ma whaamalosi anga i o tātou wola au auna i le atua. Whai mai Iesu, whai mai le tātou whaamalosi. Walk with the Spirit of Jesus. Amen. Walk with the Spirit of Jesus. Savali maleanganga o Iesu Kiriso. Amen. Savali maleanganga o Iesu Kiriso. O le fesiri. Ua ia te oele anganga pa ia o Iesu. Amen. Ua e savali maleanganga o Iesu. Do you have the Spirit of Jesus in you? Or are you walking with the Spirit of Jesus? Amen. Whai mai Iesu, i nā tū mauia o tō, ia te au. O au fōi, ia te o tō. Amen. Remain in me, as I also remain in you. E te tau ona i aile nganga pa i o Iesu ia te oe, ma fesiri, aisea. Ale fai mai Iesu ia te, ale fai mai Iesu, ia o tau tu mau ia te au. O au foi ia te o tau. Amen. Remain in me as I also remain in you. That's what Jesus said. A whaila hele o iaile nganga o Iesu ia te oe, pe e te le o talia foi, Iesu, i lo loto maro anganga. O lo no winga.
Ele o iai fo Iesu ia te oi. Amen. Wale fai mai Iesu. A ere iai atea. O te le iai fo ia te oi. Ah. O longa winga. A le iai la le nganga o Iesu ia te oi. Le nganga pa i o le tua ia te oi. Pe te savali fo ile, pe te le savali fo ile nganga pa i, ma le nganga pa i o Iesu ke viso ia te oi. O longa winga. Ere o iai fo Iesu ia te oi. Ah. Ere o iai. E longo fia le tangata o ro o iai le nganga pa i o, oi, e longo fia le tangata o ro o iai le nganga pa i o Iesu ke viso. Ma ua savali fa atasi ma le nganga. E iloa mai fua le lei o lona o langa. Amen. E longo fia le tangata o le au na i le atua. Ua ola Iesu ke viso i le o langa, male ola. Ah. E iloa mai fua manuia. Ah. Ma fua le lei. Mai o lona o langa. Ah. O lea. E alofa. E loto mawalalo. E faalo alo. E ono sai. E le mimita vale. E file mu. E fa maon. Oh. E fa maon. Amen. Fai mai le tusi a kane tia e lima. Fai upo lufu lua ma lufu tolu. Fai mai. A ole fua ole anganga. Ole alofa. Ole oli oli. Ole file mu. Ole ono sai. Ole mata alofa. Ole anga lelei. Ole fa maon. Ole anga malu. Male ami o mama. Ele fa tu la fonoina. Mea fa pena. Amen. Galatians 5 verse 22 and 23 says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Amen. O fua nao le tangata, o roi loa ai, ele lalolangi. O roo iai le nganga pa ia o le atua. O roo iai le nganga pa ia o Iesu ke viso. I lona o langa. Ma mana me fai. E loa i lau tautala. E loa i lau savali. E loa i au amio. E loa i me te faia. Amen. O le nā e i loa ai. Le tangata o roo ola i le o langa. O le ola. Le nganga pa ia o le atua. Amen. O te tari tonu. O tātou o tangata o le atua. Amen. O tātou o whaolaina, ma talia le whaolotanga ia Iesu ke viso. I o tātou wolanga, ma tātou wola. O lono winga. A whaila o tātou o tangata whaolaina. Tangata o leitonu o whaolotanga. O lono winga la, o te tau ona ia te oele nganga o Iesu. Amen. Amen. O lono winga, o te tau ona ia te oe maha. Le nganga o Iesu. O le nganga lea, e tātou te whaalango ai. Tātou te whaatua ai. Tātou te taritonu ai. Ma tātou sa vavali ai. Amen. O le nganga lea o Iesu ke viso. Le nganga pa ia. E te tau le tangata whaolaina. Ma le tangata o tā ua le whanau maal o whanau o le atua. O atalii ma whawhine o le atua. E te tau ona ola le nganga pa ia i le olanga. Ma whaalango lango i le nganga pa ia. A wā o le nganga pa ia le atua e tātou te whaalango lango ai. E te tau ona tātou tali tonu ai. E te tau fōi ona tātou whaatua ai. A whaila ua tātou sa vavali ma le nganga pa ia o Iesu. Ia e te tau ona tātou whaalango ai. Amen.
A whai ua tātou sa bali whaatasi ma le anganga pa ia o Iesu tātou sa moa, e te tau o na tātou whaarangorango iai. E te tau foi o na tātou usi ta ia, ma whaalongo i le anganga pa ia o Iesu. A wā na awina mai e Iesu lo na anganga pa ia, e tai ina ma whaatonu ina wholau ina ai o tātou tangata. Amen. Poi mai le tusi e Ioane tūmal whāwha i pa lusfu ma le ono. A o le whesosoani, o le anganga pa ia lea. E awina mai e le tamā i lo ingoa, o ia lava na te ao ia te o tou i mea umalawa. E wha manatu mai foi e ia te o tou i mea uma na ou whai atu ai ia te o tou. Amen. John 14 verse 26. But the Father will send the Holy Spirit to be with you. He will be your helper. He will come in my name, and he will teach you all things. He will help you to remember everything that I have told you. So e te tau ia i tātou o na tātou whaalangorango i le anganga pa ia o le tua. If we have the Holy Spirit of Jesus in our life, we need to lean to the Holy Spirit. With whatever we do, lean to the Holy Spirit. Whaalangorango i le anganga pa ia o le tua. Tali tonu ina le anganga pa ia o le tua. Usi ta i le anganga pa ia o le tua. Amen. Our mothers, fathers, brothers, sisters, families and friends in Jesus. It is very important to walk with the Spirit of Jesus. He is our helper. He will show you the right path. He will keep you safe from the devil trying to use you. He will make you strong and bold to spread the gospel. The Spirit of Jesus in you will help you to minister to your family, friends, and all your loved ones to come and repent and give their life to Jesus Christ. Amen. So, tātou ta māti nā uso tu whawhine wō me e masan. O lo i te tonu whaarotanga. Ma e o lo mai moa mai le nei, le nei afi. Ia, te tau o na matuā. Pata ua, le anganga pa ia o le tua. I lo wolanga, mo lo wola. O ia, o lo o tātou whesoswani sili. Nā te whaahani atu ia te oe le ala sao, nā te whaamalosi ma whaaloto tele ina oe e whora ina le tala le lei. O le anganga fo i o Iesu ke viso. O lo o ia te oe, o le a whesosoani ia te oe, e ngā lue atu i o langa a o a inga, wō mai e pele ia te oe, ina ia lātou o mai masala mō matu ina atu o lātou wola. Ia Iesu ke viso. Amen. Ngā nuenga e ta upmo mua whai upo e waru, whai mai. Ai pei tai. O le a maua e o tou le mana. Pe a fio ifo le anganga pa ia i lunga i ate o tou. E whai fo i o tou mamoli mau i ate au i Wisalema ma Iutaia umalawa ma Samaria e o lava i le tuli inga o le laulanga. Amen. Ale pitalainga lea Iesu na eri ianu le lang. La awina mai e le tua le nganga pa ia. E sau fo i le no o Iesu. E whai mo tātou whesoswani. Act chapter 1 verse 8, Jesus said, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to all end of the earth."
O le anganga lea o le atua awina mai e tātou, ia i tātou. Ina ia tātou whai ma tātou amanga ia, ma tātou savavali whaatasi ma le anganga pa ia o le atua, ina ia maua e tātou le loto, toa o le loto. Ma le whaalango-lango i le anganga pa ia, tātou e tāla i le whina ngalo o Iesu ke viso, ma tāla i atu Iesu i tuli manu uma o le lalolangi. Amen? Whai mai a fio atu le anganga pa ia i lunga i ate o tou, tau te maua le mana. You will receive power when the Holy Spirit come on you. O le mana lea, o le atoa ailo loto, e te alu e te moli mau atu i tangata. O le mana e te mawhai ai, ona e whaamalolo ina i mai. O le mana e te mawhaia ona e taitaina mai ailo a inga i le whaotanga. O le mana fo i lea, e te mawhaia ona e tūlia ai te moni. Walk with the Spirit of Jesus. Savali maleanganga pa iyo Iesu ke viso. He maire kale tia i lima whai upo i lusu ma lima ma su ma leono. A whai ua tātou wola i lea nganga. Amen. A whai ua tātou wola i lea nganga. I e tātou sāva vali fo i lea nganga. Aua nei a vea i tātou ma e mita mita vali. Amen. Aua nei i whelu iai. Aua nei i whelosi iai. Amen. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Amen. Amen. A whai o tātou o tangata o whaorainga. Tangata o lea tua. Le tātou te ola i lea nganga. Le tātou te sāme bali whaatasi ma lea nganga o Iesu ke viso. E te tau o na tātou o la wha lea nganga. O mea uma tātou te whaia e te tau o na whaia wha lea nganga. O upo e tātou te tautala ai e te tau o na wha lea nganga o tautala. O upo te tautala ai e tau na wha lea nganga o upo. O umanatu e te tau o na wha lea nganga o umanatu. O whirwhiringa e te tau o na wha lea nganga o whirwhiringa. Amen. O le tausinga ma le whainga o lau a inga ni ngā ruenga lea tua e tau o na wha lea nganga. Amen. E tau o na wha lea nganga. O lea o ina o lau whanau ma whaatonu o lau whanau i e te tau o na wha lea nganga le whaatonuinga o lau whanau. Amen. A whaila ua tātou wola i lea nganga. Ia tātou sāwa vali fo i lea nganga. If we live in the Spirit, we have to walk with the Spirit. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our life. Amen. Pai mai fai upo e lufa ma leongo. Mai aua nei avea i tātou. Amen. This is one of the crazy part. I le ola wha le anganga o kangaka. Our spiritual life. Le sau i le whai upo lufa ma leongo lea. Le apa i mai e ma woin mai i tātou. Tangata wha le anganga. Tangata o le ola i le anganga. Tangata keusiango. Tangata wha o lainga. Tangata o le tonu o le wha alutanga. Le whai mai le whai upo lufa ma leono. Whai mai. Aua nei a vea i tātou ma e mita vali. Amen. Aua nei I whelu iai. Aua nei I whelos iai. Verse 26 it say, let us not become conceited or provoke one another or be jealous of one another. E teilo. To tele I o isi tangata e ola I lea nganga. Ai maua le mika wali.
Tala man mo. I see it. I know you see it. I know he's everywhere. Ah. O le tō tere i o tangata e whemei e ola i lea nganga. Ai, mau e le mika vali. Ah. E whai o le mika vali. Ah, o le whai kala le... Ah. Ah. Ah, o le whai kala i e maka ukia. Ah. E whai o le mika vali. Ah, o le mika vali e fo i o ronga whai kala. Amen. Tala man mo. Ah. Mako i le ai se ngai ka ngaka o lei kongo whaoka. Ah. La tu te whai mai e la tu te ola i leanga. Ai e se le mika vali. Whai o le mika vali. A o le whai kala ia makua le no full stop. Ah. O le mui mui ia o le makua i sawa sawa. Amen. Ai lolo me whai, ai lolo si me e whai ngā tāma mai, e whai ngale e whai ngale e lele lei se wha alongo ma se wha. Pe a whai e te sau te whai mai e te ola i leanga. Ah. A o loto. Ah. E moa le fua ma le loto leanga. Ah. E moa le fua ma le loto leanga. E wa ai atu loa ua māngai a male au aunga o le skangaka whako asau kongo le loku. Po skangaka fo ua lewanga loku ko kongo le lotu. Ah. Aua le leini o na me whai te tono le lotu ma le kalesia. Le ngata fo i leo te tono lo tau a inga. Ah. Tau a inga lau tele. E wa ai atu loa ua māngai a me whai le nat. Ah. E wa e whai a mō lo a inga. Ah. Ma te tono le kalesia, po te tono nu, te tono whala poto potonga. O soro ma le loto na o le tamo loto leanga, ma le fua. O le ala me maua mai kua le meanga o le loto leanga ma le loto fua. Tau mawhai lo e wha tau wā. Tau mawhai lo e wha tau wā ma le tangata. Ina ia wha pēnā o na sili atu o na me whai. Whai mai. Aua nei mita vali. A whaila e le te whai mai te matamata mai le teimi nei. A o e si tangata na e te ola i le, na whai mai e te ola i le anganga. O mea umai te whai e te wha le anganga. Ai a wha le tonu mea nei tonu no loto. You're not walking with the Spirit of Jesus. Because the Spirit of Jesus, it stays and lives in your heart. Amen. Ai la le anganga pa i o Iesu ke viso i a te oe. E reise mea o le a e me mita wale ai. E reise mea o le a e fua ai ma ti ngā ilo loto. I isi o uso au auna. Amen. Olea. Check ourselves. Amen. Wha maoni i le ola wha le anganga. I e tato wha maoni i o tato ola wha le anganga. Amen. O le tato ola wha le anganga. E te tau ona tato sa vali ma le anganga pa i o le tua. Amen. Ia tato sa vali wha tasi ma le anganga o Iesu. A whai tato te sa vali ma le anganga pa i o Iesu. Tato te ola. Oi. E tato te le ola. O tato ola wha le anganga e oti e le eise ola. Te wha sa awatu. Whai mai. Ia tātou sa wawali whaatasi ma le anganga pa i o Iesu. A whai tātou te le sa wawali ma le anganga pa i o Iesu. Tau te le ola.
o tātou ola whaaleanganga, e oti e le ise ola. Ha. A whai e tātou te Savali, whatasi maleanganga pa i o Iesu. A whai tātou te le Savali maleanganga pa i o Iesu. If we don't walk with the Spirit of God, if we don't lean to the Spirit of God, our spiritual life is death. No life. O tātou ola whaaleanganga e oti. E roo i eise ola. Nā o le tino o lai ola. Ngā le kingo o lai ola. A e roo i aile anganga o Iesu. E leo ia te oe maau le ola. Le apo. Le anganga pa i o Iesu ke viso. Eisea. A fo e leo tātou talia Iesu e avea ma wha aola. Tātou te le talia le anganga pa i o le atua. Tātou te le whaalango-lango i le anganga o Iesu ke viso. Whai au tātou loto mo tātou manao. Whai au tātou poto mo tātou iloa. E au noa mas whaalango-lango i le anganga pa ia. E keilo. E o ai meo le tino. Te whaia. E oki. E le se fua. E le fua mai. Amen. Ioane su lima whai upo lima. Whai mai. O au nei o le vine. O la oto. O le tu mau ia tea. Ma o ia te ia. O ia lava e fua tele mai. A wā e le mawhai. E o tou o na whai se mea. E tasi. Pe a u le iai. Tato tu swai tauna nea. Amen. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can't do nothing. A whaila e le ia ira nganga pa i o Iesu ke viso ia te oe ma. Tātou te le ma whaia se mea e tasi. O a mea tātou te whaia. E le fua mai ini fua le lei. Whai mai ua whaatusaina i tātou oni la au. Oi oni la au. Ua mamano ma whaaputuina o le alafoina i le afi. Longo winga. If we don't lean to the Holy Spirit of Jesus, if we don't have the Holy Spirit of Jesus, if we don't depend on the Holy Spirit of Jesus, we are nothing. Amen. We are nothing. We can't bear much fruit. No matter what we do. No matter what we do. Nothing happened. Why? Because e leo kako pipi i le anganga o Iesu ke viso. Amen. Tātou te leo pipi i le anganga o Iesu ke viso. Amen. Whe mai ua whaakusa inga kako. Amen. Whe mai ua whaakusa inga kako o mo meo lala au whinga le ua mamango. Le aka ki kia ua pa u ese mai le anganga pa i o le akua. U pa u ese mai ma le akua. U pa u ese mai ma whaalokanga. Le ala ua ka ki kia i lunga le awala. Ka soli e ka abale, ka soli e ka ngaka. Le ala e mamango solo i lunga le awala. Ngō leo ka ngaka o ao mai e whaapukupuku. La asahungi e la fua i lafi. O le whaatusa na e whaatusa i tātou e tangata e le o iai le ola. E le o iai le anganga pa i o le tua. Amen. Tātou a inga ke visiano i le nea fiafi. Ia tātou ola i le anganga ma sababali whaatasi ma le anganga pa i o le tua. Ioane su lima whai po fitu se i o i leiva. A whai tau te le tū mau i a tea. E tū mau fo i a oi. A whai tau te tū mau i a tea. E tū mau fo i a upu i a te o tau. O mea uma lava tau te mana na o iai. Tau te ole atu ai.
ona whaia lea mo o tau. E vi I lo tama I le nei mea. E vi ia lo tama I le nei mea. Pe a o tau fua tele mai. Ona whaia I lea o tau mo so. Whaapei ona alofa mai o le tama I atea. E whaapea lava ona o alofa I ate o tau. Ia tu maupea o tau I le alofa. God be the glory. Oh. John 15 verse 7 and to 9. It says, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. As Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Tatou wa ai le alofa o Iesu ke wiso. Tatou wa ai le ao ngā mane matango fia o se tangata. Aolo o iai le nganga pa I o Iesu ke wiso I le olanga. Matalia Iesu te tono le o lona olanga. Matalia Iesu I lona loto. Ma vea Iesu e avea maua lii mau whaaola. Ma ua wa ai maua susulu atu le mana malama. O Iesu ke wiso e ala mai lo wa mio ma lo olanga. Whaamanguianga lea tua. O mea uma e te au ngangi e tuai I a Iesu ke wiso. E whaia. Amen. E whaia. E whaia Iesu ke wiso. He mai e vi I a ilo na tama. Ona o le fua mai o rongo langa. Ua wa ai le tamau a inga o le atua I le ola o rongo langa I le lei. Ma le matango fie. Amen. Ia tātou sa vavali ma le anganga maola I le anganga pa ia o Iesu ke wiso. Ai aua ne I o tātou wola I le nei laulang. O tātou tangata o lau ola I le anganga. Le ua tātou ola I le fina ngalo le atua ma whaia uma mea wha le anganga. E le tatau ona tātou toi talia, ma tātou mana tunatu, ma toi tātou fia I le anganga o le laulang. E te tau ona mamao o tātou tangata, ma le anganga o le laulang. Amen. Ngā o le anganga le au mai e le atua. E le o se anganga o le laulang. A o le anganga pa I o Iesu ke wiso. E whai ma sosoani I a te oe ma. Amen. Ngai whai mai e riko rinito e lua whai upo sunma lua. Whai mai. Ua maua e I mātou. O le o le anganga o le nei lalulangi. A o le anganga mai le atua. Ina ia mātou I loa mea ua fua ina mai. E le atua ia te I mātou. Amen. Whai mai. A ua maua e I mātou. E le o le anganga o le nei lalulangi. A o le anganga mai I le atua. Ina ia mātou I loa. Mea ua fua ina mai e le atua ia I mātou. Le anganga pa ia na tuu mai e le atua. Mo oe ma. O le mea lofa fua ina le atua mo ia te oe ma. E whai ma o tātou fisosoani. A o tātou wola I le nei laulangi. Amen. What we have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given to us. Na fo ina mai e le tualona tali I le laulangi. Amen. Ina ia whapena o na whaasao tātou tangata. Ina ia whapena o na whaamamā, whaamangaloino o tātou wangsala. Mama liu I lunga o sa taro.
Toe alu atu le ali whaola I lunga le langi a toe ina mai fua ina mai e le tua le anganga pa ia. Le anganga pa ia o Iesu ke viso. Amen. E whai ma o tātou whesoasoani. A o tātou wora pēa I le nei o langa whainga tā o lo tātou iai. So Jesus never left us. He still remained in this world. It's His Holy Spirit. The Holy Spirit of Jesus that help you and remind you and let you know whatever decision that you make, you have to listen to the Holy Spirit. Amen. O le anganga pa ia o le atua, le whaatonu ina o tātou o langa. Ina ia tātou mawhaia o na tātou whaia ni whiwhiringa moni, ma whiwhiringa sao. E o tātou o langa, a o tātou ora pēli nei langa. Amen. O le anganga pa ia fo I leo Iesu. O le tau mawhai, ina ia pa ese mai tātou, ma tu ina naunga ma fianga o le larulangi. E ia whapena o na ola Iesu ke wiso I te tonu o tātou o langa. A vea I tātou ma whaataita inga I te tonu o tātou a inga. O nu, e ka le sia, whaapotonga. Tātou tangata whaolaina, tangata kewisiano. Tangata o leita tonu o whaolatanga. Tangata o te lia Iesu e a vea maali I ma whaola. A vea tātou ma tangata whaolai, tangata whaataita inga. I o tātou a inga, wā ma e masani. Ina ia whapenao na taita ina mai o lātou loto, ma o lātou whina ngalo, ma o lātou anganga I le tua, ina ia talia Iesu e a vea maali I ma whaola. Ua lata le taimi e a whio mai e Iesu ke viso. God's timing is near. Amen. God's time is near. Wa te tau o na tātou sauniuni o tātou ainga. Wa te tau o na sauniuni o tātou tangata. Wa lata le a whio mai o Iesu ke viso. E te tau o na tātou sa vavali, matalia le anganga pa I o Iesu ke viso. I o tātou o langa. Ma o tātou wola. Ofo I nā tūlo wola mo Iesu ke viso. E te mau ai le manuia. E te mau ai le whaoratanga. E te mau ai le ola e whaababau. Amen. In conclusion, wa umare tātou whaasoa. Walk with the Spirit of Jesus. Savali whaatasi maleanganga pa I o Iesu ke viso. Pai maile Ioane suma 5. Pai ipoi wha. Whaapei o le la. E le mawhai o na fua pena o ia. Pe a whai e le mau I le vine. E whaapea fwoi o tō. Pe a whai tō te le tū mau ia tia. Pe mai Iesu. A e le talia a ue whawea mo wali I mo whaora. A e le talia fwoi a u te tono lo lo tomo lo finangalo. Amen. E le o iai fwoi Iesu ia te oe. O le anganga o Iesu ke viso. I o tātou maua le whaotanga. O le anganga pa I o Iesu. E tau mawhai e au mai o tātou ainga. O mai o tātou tangata e tātou te talia Iesu ke viso. E avea maali I ma whaola. E tātou mau ai le manuia. A ola Iesu ke viso I te tonu o lo langa. O mea uma e te whaia. E ola, ma e te tupu, ma e manuia fo. E wa ai mai le larurangi. Ma nau mai fina ngalo larurangi ia te oe. Ona ua fua, ma tupu tupu, le tele o mea le lei,
e fua mai ona o lo te lio Iesu e avea maua li I mau whaola. Maua e savali whaatasi ma le anganga pa ia o le atua. Amen. A le au noa ma le anganga pa ia o Iesu ke visu I tutonu I o tātou loto ma tātou anganga. E whai e fua ma e le fua mai fui ni fua le lei. Tātou a inga wha le anganga I ne fiafi. Whatotua I a te oi. Wha tāua I a te oe. Le whaalango lango, maola, masavali, ma le anganga pa I o Iesu ke visu. I lo ola, wha le anganga. O lea, o le tatou wha malosi le nā I le ne fiafi. Wha ptai I le tua I lo nā whetalai mai a te oe ma u le ne fiafi. Tari tonu, o te le au ngā, ma le sosuani le upo le tua I lo roto ma lo pina ngalo I ne fiafi. Te talo I le anganga pa I o Iesu ke visu. Ina ia whapena o na ngā lue I lo loto ma lo fina ngalo. Ina ia suia o lo wolanga. Ina ia avea oe ma tangata o sala mō, ma ua e sauni e te sau e ave lo wola I a Iesu ke visu. E talia ma avea ma wali mo whaola. Amen. Without the Spirit of Jesus in our life, we're nothing. Amen. Olea, o le tātou upa malosi le nā I le nefiafi mo oe mau. Whaptai I le atua, ia ilona upu whaasoa le nefiafi. Whamanuia le atua ia te oe I le nefiafi I lau whaalongo. Ia ile anganga pa I o le atua ia te oe. Ia ma whaamala malama atili I lau fina ngalo mo lau loto. Ia le upu whaamalosi mo I tātou mo oe le nefiafi. Olea, to all the glory goes to God. Pi ia o le atua, whaftai ono Iesu. Amen. Ia o le tātou polkalama le nai le ne fiafi. Ia whaftai ia te o tau lo tau lango mai ma le mai moa mai lungo le tātou polkalama. Ia o le tātou upa ma losina. I whai ma whaaoso le nei vai aso. Ia aere uma le nei vai aso I fi au mga luenga. Ia o ngā e whaatonu ma whaapoto. Ma wao, ia ma whaamalusia I lo tangata whaaleanganga. O lea, whaataitele le nea fiafi, ia le mai mua mai lungo le tātou pokalama, whaamolmole awane I ngalo, share le tātou pokalama, I lungo le tātou, lungo lo Facebook, ma lau YouTube, au fo ine I ngalo whaamolmole, subscribe le tātou YouTube channel, ia I le nea fiafi, o lea, ia, teri tonu ia. O le tātou popolanga ia tātou polkalama I le sto nai. Amen. Awane I ngalo le tātou polkalama I le sto nai wha mole le I tūlaiongo pe o le masani ai. Ia whapena o le a o saunia fwoi se tātou upu wha malosi. Ia awa fwoi le tātou polkalama. Ia I le sto nai ia talo atu mana tua au I lau tau talo sanga. Ina ia maua pele malosi su e lo na fionga pa ia. Ia maua ia le whao unga le atua ia te au. E ala I le upu ina ia whapena o na whaima wha amalo si anga I o tātou ola whalea nganga. E le ngate leo le tātou au nanga I le atua. O lea whamanu ia tele lava le atua le nea fiafi. Ia o tātunu na pauna tātou fōwhuranga. Tātou wheiroa I le astoa nai. I lunga tātou pokalama manuia le aso atai au. Toi aso le neiva I aso I whi au mga luenga. Ia whapena ona ia pui ngā le atua ia te o tau. Sau se aso tātou te whiloa I rungo tātou polkalama. Pea o toi le ola ma le mālosi le aso wa uman whaatulanga ina I lesto nai. Tātou te whiloa I ei. Molo whaaloalo lava. Vi ia Iesu ke viso. Thank you Jesus. E le wha umā tātou polkalama. Ia awe ni te mi whaatu wha. Tua il polkalama I le nea fiafi. Ia I le paso le tātou polkalama. Ia fina. Ia fina. Ua elisi. I le nea fiafi. I love you, Fina.
We see you Sunday, and God bless. Ia o tātou pokalama na, whamanuia tele le atua, ele nei toi vaenga o le nei afiafi, tātou momoe ma le atua, paisa utalo e moe ai, amen. Yeah, in the name of Jesus, God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the